او زید بدحان جبرائیل سربر بللے رب نبی مختار زمان وروان دے اغنڈی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان روان دے اغنڈی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان وزید بدحان جبرائیل سربر وبللے رب نبی مختار زمان وروان دے اغنڈی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان روان دے اغنڈی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان وزید مکین پا مرکب د جنت و پلار د مسجد اقصا عربی و بوراق بے مثل منتخب د جنت راغ سور لیت د پیشوا عربی و پروامز مودب د جنت سرب فرزی در منتہا عربی ولری خیستا د جواہر وزر ورکڑے حسن کردگار زمان زید بدحان جبرائیل سربر بللے رب نبی مختار زمان وروان دے اغنڈی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان روان دے اغنڈی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان پدغشان جبرائیل ورک آواز یا اسماعیل دربان لرکڑور و تلوار کا و مخ کی سفر دے دراز خیجی احمد اکڑ آواز دا سفر و بللے شوے دے دا پار دراز زلا مکان تا هاشمی بختور چه ملاقاتو شید شمس و قمر نو بیا بمخ کی زی سردار زمان زید بدحان جبرائیل سربر بللے رب نبی مختار زمان هو روان دے اغنڈی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان روان دے اغنڈی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان ولرشو ورشلو حضرت دننا دلتا یولد بابا آدم وڈیر د حبیب شو عزت دننا وروان دویم تشو نبی اکرم وشو پدویم حق سعد دننا ورطرا مخ کی کلو یونس قدم شو پدریم کی یوسف پا نظر سلام اکلو دویدار زمان وزید بدحان جبرائیل سربر بللے رب نبی مختار زمان هو روان دے اغنڈی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان روان دے اغنڈی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان وچ شو داخل پسلورم باندی نبی عیسیٰ ابن مریم ولد و بیت المامور دے پاوم باندی خلیل اللہ پاوم ولد وحجوم دستور باتم باندی خیر العرب خیر العجم ولد حجوم دستور باتم باندی خیر العرب خیر العجم ولد یا حتی چی دی شد کرسین بہر اطلس نپورت شو نامدار زمان یا حتی چی دی شد کرسین بہر اطلس نپورت شو نامدار زمان وزید بدحان جبرائیل سربر بللے رب نبی مختار زمان هو روان دے اغنڈی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان روان دے اغنڈی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان د نقاب چسپن مخکڑو عیان تا اوکلو فانوس د حسن بل پا جہان تا لیلا یو مجنون سرکڑ پا زنگل و د مکی پا غرونو سرکڑ شاہان تا چی دلی دی توری زلفی پاسی نکڑی
اوکړل راغون پر د جهان بوراګان تا ید اکملت لکم دینکم ویلو سو خوشال کړل سو کخت پګریان تا دا اکملت لکم دینکم ویلو او سو خوشال کړل سو کخت پګریان تا یا عبدالله د نفس شیطان یریږي ورلکړې دیتا وس دا قرآن تا زید بدحان جبرائیل سربر بلل رب نبی مختار زما وروان دی اغوندی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زما روان دی اغوندی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زما وکجعل غیر مدرک راغلے ادراک د عقل کولے نشی وخو قائل یو حبیب اللہ لدلے بلی حسوک داسی لدلے نشی ولکچنات عبداللہ ویلے دغسی بل شاعر ویلے نشی وایم نکتی ناس یمشات دن مرسو چلالو ندی اشعار زمان زید بدحان جبرائیل سربر بلل رب نبی مختار زمان هو روان دی اغوندی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان روان دی اغوندی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان زید بدحان جبرائیل سربر بلل رب نبی مختار زمان هو روان دی اغوندی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان روان دی اغوندی جامع د سفر خیر الرسل خیر الابرار زمان